uzodlula ngizofika isikhathi sokujabula bebe umoya phansi uzolunga. Wala bafethu ushapho kunjani? Ngithembe ukuthi-ke ni-grand, ngithembe ukuthi-ke niyaphila. Uma ukuthi-ke mhlawumbe usanda kusijona kuyona i-channel ngicela wenze kanje, ulike i-video bese-ke uyasubscribe futhi-ke kuyona le channel bafethu. Kwi-video namhlanje ngiseze nento ethi ayifane nevideo engiyiphostile-ke phambilini. Izolo bengizokuthulela-ke abadlali-ke abawu-3 okulindeleke ukuthi-ke bangalishiya iqembu le-Orlando Pirates makuphela-ke le season. So namanje-ke futhi-ke ngiseze nevideo ethi-ke ayifane. Kule video-ke yamanje ngizokuthulela-ke abadlali-ke futhi-ke abawu-3 okubikwa ukuthi bengase-ke bejoyine iqembu le-CHIPPA United. Cabanga ukuthi bafethu sibonile ukuthi ubudlelwane between i-Orlando Pirates ne-CHIPPA United vele into ekhona. So engathi-ke impela buyaqhubeka. Sibabonile oGreg Martin, sibabonile oGoodman Mosele, o-Evanga beya kwi-CHIPPA United, saphinde sambona futhi uThabiso Lebitso esayina kwi-Orlando Pirates. So njengamanje ngithiwa kunabadlali-ke abawu-3 futhi-ke abaya kuyona-ke i-CHIPPA United. Umdlalo wokuqala uSiphelo Baloni Orlando Pirates imsayinise-ke ekuqaleni kwesizini, kodwa ngicabanga ukuthi siyabona sonke ukuthi-ke i-game time umfana akayitholi. Siyazi ukuthi Orlando Pirates yamsayinisa ngoba mhlambe kuyibona ibhola lakhe. Nathi-ke futhi seke salibona emidlalweni kaseke ayidlala, simbonile ukuthi ibhola lakhe impela-ke lihle, kodwa-ke ngesimo sokuthi competition vele kwi-Orlando Pirates bafethu abadlali most nje abadlali basezingeni, so i-game time endapha engayitholi. So naye-ke umdlalo wokuqala ekubikwa ukuthi-ke uya kwi-CHIPPA United. Umdlali-ke wesibili uSandile Mthetho bafethu, nane niyazi ukuthi i-game time akasayitholi. Simbonile kule game lesanda kudlala Orlando Pirates ibhekene ne-Hungry Lions, simbonile engena as substitute, kodwa lokho akukho enough. So naye-ke ungomunye wabadlali ekubikwa ukuthi baya kwi-CHIPPA United. Omunye umdlali mfana omncane uThabiso Sesane bafethu, naye futhi into efanayo i-game time kwi-Orlando Pirates akayitholi. So naye-ke uzoya kwi-CHIPPA United. Ama-rumors lawo bafethu akuyona nje into ewu-showcase, but ama-rumors ukuthi-ke bengase beye kwi-CHIPPA United. So kunenye i-comment engike ngayibuka kule video-ke engiyiphostile phambilini. Omunye cabanga ukuthi bekumlandeli we-Pirates, wathi as abalandeli be-Pirates kumele sifunde ukulinda, singakhulumi ngento yama-rumors bafethu. La irana i-channel, so if ngathi mina ngalinda ama-confirmed transfers, that means i-channel izofa, cause kushuthi angizokuposta lutho, ngizoposta nje mhlambe once a week, but ngibona kungcono ukuthi mina ngikuzele nama-rumors, of which lama-rumors engiwashoyo vele amanye azogcina enzekile vele makuphela isizini. So that is why ngiza kunina ngizoni-update ukuthi ngabe kwi-Pirates kuplanwa ini. So bafethu kunjalo-ke indaba, iyona video ebengiphathele yona njengamanje. Ngicela ulike i-video, usubscribe kwi-channel, ungaphinde ucephe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke i-video esiyifakayo. Bafethu evidweni engiyiphoste izolo, impela ngiyayibona ama-views ahamba ngendlela eyisimangaliso, ama-likes ngiyawathola, nama-subscribers ngiyawathola through abantu ukuthi babuka leya video kunabantu abasubscribe. So ngibona ngathi i-support impela ngiyayithola. So bafethu uma kuthi mhlambe usuku lakho lokuqala uyithola kule channel, make sure ukuthi-ke uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe sohlangabezana kwi-video elandelayo. Bye bye.